Hi guys, thank you so much. It's a very good afternoon or rather morning. Na tugacokeria Ngai ngatho ngetikira ni tondu wa gukorwo ati ni twi hamwe nawe mukoretwo mu support nene muno ya Kate Gigi official. Ngatho cia mwanya na Ngai amurathime. Na ngetikia ati Ngai ni amumenyereire kuma hindi atwirigaine na inywe na ngahoya Ngai ati ona inywe kuria mutindaga Ngai aromuhe support na muthie mwitikirike thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngatho cia mwanya inywe mukoretwo mugitwirorera na ngakuririkania ati twina ndina itu ya mweri 11. We are launching our CBO mweri 11, 11th of August. Just mark that date. Tugakorwo haria Mabwak Hotel. Mark that date. Tugakorwo haria Mabwak Hotel. Nigetha to launch CBO ito ya restoration of the heart and hearts for widows and single mothers. Na tugakorwo hau mweri 11 na ngagikuririkania ati marihi no ngiri 2 tu iyo irarugamirira uhoro wa kuria, uhoro wa entertainment na maundu maria mothe tugakorwo tugika koguo ngakuringiriria na njira nene. Ungikorwo wi hau no wende kunyitanira hamwe na ithwe, no wende gukorwo wi support kuri ithwe, no ukorwo wende kugitu sponsor, twina maundu maria turenda gwika tondu naguo no thogora, no witikire kunjariria. Namba yakwa ya thimu ni 0722 278742 0722 278742. Ngai twakurathime na nindetikia ati ndugakorwo na ihinda riega toria tonakorwo na mahinda mega hau mbere thiini wa ndina iria ingi tukoragwo twi nacio. Nindetikia ati Ngai ni agatuteithia na nitugakorwo na muthenya mwega na ngakunyita ugeni thiini wa video ino kunya hiu ndino twamiambiriria muthe twi kundu gwitagwo Kandara. Na tuoka ni tondu wa muthuri witagwo Martin. Tondu muthuri akoretwe na disability ya kwaga gukorwa akiona no ndaikarite o hau ni amenyire ati muturire uyu ungiguikiria ndimu handu ha kururirwo ni ndimu iyo, you can make lemonade out of it, no nyue gacai kega ka ndimu. Undu ucio Martin agagikorwo ni ahotete ku overcome uhoro wa gukorwo atari na maitho na akahota kwirutira mawira make, akahota gukorwo akioya muturire very positively. Ona wewe hau na kwahota kona nduri disabled nene we kwahoteka gukorwo wina maitho maku, wina maguru, wina moko na uikarite hau ukigwatia ati ndungihota gwika undu ukira na iguru. Na rugano ruru niretikia ati ni rugutuma utuike encouraged no tuike wa kukira na iguru na hari orona ni utuikite wa gutwarona totiganeirio kana ni utuikite to kuona ni uthirire no ukote kukira ringi. Ni kuri andu managerera kuu mathina-ini maritu na muthenya wa umuthi they are inspirational to us na ni makoretwo magituhe a lot of inspiration. Martin has been there, ni tukoretwo amwe tukimuona thiini wa mitandao itu na ni ndetikia ati ono muthi rugano ruru we mwiroreri wa Kate Gigi official ni rugutuika uteithio hariwe. Na koguo we uta subscribe tikira gu subscribe Kate Gigi official, we uta like tikira ku like na gu share na gu comment na maundu macio mothe Ngai no eguturathima ni tondu wamo. Na riu gukunyita ugeni uikare hau kuma ria twambiriria video no o ginya hindi ria turimirikiria na ni ndetikia ati ni uguteithika. Martin, hello. Hi. How are you? I'm fine. How are you? You are very good, eh? You're looking handsome, man. Thank you, bana. Na kuona na maitho maro, eh? Oh, magoro. Can see in eyes, eh? How are you? I'm very fine. I'm blessed of the Lord. Thank you. How are you? I'm so fine, eh? Nidakena nigukuona. Amen. You're very strong. Thank you. Negai. Tiuria ndireciiragia. Haya, You're looking strong and quite handsome. Miroreri wakwa ta toria Kate. I love it, Kate. And I don't know to get back there, but thank you, Kate. I know. Miroreri wakwa ni wega. Gucokeria ngatho tondu Kate ni ajethire handu hangera nyonete akiuga ngeri horo forgiveness. Ati kuohera mundu ni kiheo kuma kwi Ngai. Ati ugu hana ni mundu ndoheire. Na muturura koko hana there. Forgiveness is power. That is, I mean, the theme ya muthi na no wega gukwire uguo na wira miroreri wakwa wikare hau ugucie gati aturwa ciurire gurio ne Kate ni gucokia nona ajira ndi muthakai nake ni muthaka muno. Thank you, Kate. Yeah. Good to see you, Martin. Thank you, ma'am. Na nidakena tondu you're very vibrant. Wow, thank you. I love the way you're vibrant. Nduikarite hau nona twema turia twa kwinyarara. You're not there. Wow. And you're really an inspiration to us.
Didn't know. To niguonete ti ndi ndakuona niguonete na ngakiona you are a real inspiration to us. Ona rema nakorwo mena mathina kana maundu matiganite muturire ogoka guikiria kiundu giki ukarigwo ni ati ogwika. And today ni waria uhoro wa forgiveness. Forgiveness ni kuga atiriri ni uhiteirio ni mundu no kahota gucoka kumuohera no gathi na mbere na muturire as if undu ucio ndwekekire. But this one yaku ri as much as we are talking forgiveness ni mundu wa gwikire kiundu gugicenjia muturire waku wothe duonaga na maitho. And you can tell us about forgiveness? Really? Okay, gukiohera no tuohere mwiroreri witu no tuohere mundu hi agigwikite kiundu no agutiga ogwo rugamite. But this one has changed your life completely. Igagutua ati utigwo waciaritwo tari na maitho no no wambiriria kuhuthira kamuti gaka muhuthiraga white cane tondu nduri na maitho na ni mundu wa gwika guti ciarwo. And you tell us about forgiveness? I would really love to hear this story one more time. Forgiveness is strong, ma'am. Jira murori wako karibu twambirugano good murori wako ajitagwo Martin na madikio kana mwakiona maitho makwa ma no ni ngai amatuirie uguo. So ndaciretwo gatagati gatumia kairitu sorry no ni atumia othe 8 sisters the only son. Oh wow. Gikurata ciana iria ingi ngirero kundu gwitagwo Kandara and I thank God ndikandara ri ofisi yakwa zikoragwo kuu no ndikena ofisi ingi Juja ndina ofisi ingi Nyeri na Naivasha. Ngiruta utungata rutaga uria tukwaria na haria tukirikiriria. So I thank God Kate ni undu wa ku insist murori wa ku insist already hora forgiveness no rero igwite ngiugo hora kuhera mundu twambiriri haria ndaciaritwo na tirugano runene tondu waciarirwo guku Kandara ri he kiugo njiguaga andu marumanaga tene ukera mundu hera tondu kurite ta igoti ria Kandara na thutha ni guku ni guku tauni no ni athondekirwo akioneriru. So murori wakwa ngikura ta andu aria angi ciana iria ingi na ngithoma na ngirikia cukuru no ngicoka nginya ngore twambirwa no briefly kuma 2004 ngithi Nairobi na ngeambiriria kwendia waru Kawangware as a hawker. Hustler. Hawker and hustler. Rudabi ko hedo ko gite kimite hustler. But nowadays hustler, you know, the hustlers Rudabi ko dia waru. Ni razo kile gigwasa. No kajoka 99 ndadiketu hado bucherine Mount Africa. Na mundu Mount Africa hede yole yale Bahati Estate Bahati ni past Thika Road. I mean Jogo Road. Yeah, Bahati. Girigo ne gari ku. Aligo ne gari ru je ekuire. Thorekerio moyo. Nona ru after all those time ri ngicoka na muci. Ru 2000 ri udakihona na ngicoka ru town. 24 ni gudakire hiro compensation yako ya 50,000. So ru gebelia ohoro akwendia waru na gihara. Udahara tikuda gicokire gicire gwika ate. My brother in law ni mucokeria ngatho muno etagwo itha wa Kara Musori. Thengiu ni june ya njirorera ni fan wako muno. Oh wow. Hara umoja mena my sister. Thengiu itha wa Kara na mama Karo kwa mama Karo umoja ni ndo agoro muno ruma kejoya makao umoja ya ngai ero marathimo. Amen. Makinyo ni ruha ni wakirwo mbeca citia kwendia waru umena kukawagware ukaru umoja ngikiheo wira wa mari of course ndakeharirie ndo una pesa 50 ngiri 50 hedi wa 3 million wena 3 million kama undu both 3 million ni kuje hedi ojo ni ya maratathi kurengo ugu mba those chachets icio ni ngora konyagi ko konyagi twetagwo Milkins and Sapphire you know hiotake hey ni ngithii ugiharia wira and I thank God to my sister and her husband ton manji gatire kwao ton mame ruda ngiri 50 ndakirwo besa ndanina igwikate ito nyigatirwo ndia wira ina mari ni ri ngiona andu marani trust muno ndikana mundu wa njohire ni trust agone andu muno by the way ndimenya nikite ina information ko they have a lot of information no hane hodanyitagira information toro gaina ke darekete nginya kurio tu anaddict ri
ni atumire menyane na andu aingi muno na mwirori wako gucia uri wana na karugano gwakwa mane no confess umoja ri ungenda nyumba nginya muthiri ni huthagira agent ndiko ona handu hothe ungenda nyumba ona handu hothe everywhere anyway but you to the pioneer say deal around to 4 to 5 some of the landlords ri ni mukato ntoko ina muno hau gimeja juwe ndaina kinya kinyoze makadigira safi hau kadi gono nyumba ne juwe ni hana na hana no nyumba itiri andu no gatigirwo safi are you there dia menyaga atiri ici ni mbeca ndatigirwo meaning safi gutigirwo ri he kindu gitagwo agency fee na viewing fee ni dia gitinagira na agent era makire atene hau menya ate guthi konia mundu nyumba ni mbeca ri made kugira advantage no ndikina horo cio no rugithigio na we agamenya ni biashara hii so what happened ngena ngebi guthoreka mbeca gitrust ni andu ingi muno ndegu moja wanu ya giona na wiro wa mari ni free nkujoha ngiharia wira ungembe ungiwaria ri ngwa riu o wa mari ungiharia ngithika completely about whether nyumba na ki ngiona ko handu kit ora jesiri jigirigere amuthenya ri na ngirigere cia guthi kuonania nyumba haya nginya mundu atakuingira ri hindi twari hagia ngirigere kuona nyumba haya ngiona ni mbeca njega so ngiona I'm an opportunist by the way sorry to say ngiona ici ni mbeca ciraingira every day riu ngiona atiri haya I must be serious nyamba digana njohi no nyambie wira so go register a business name a company etagwo Kims and Estate Management dia menya ko ngia ndrenga na kambuni yeah ndio ma trust muno people trusted me so much na ndo maike he ginya mawira no ginya modi uyu undo jukaga utiri basi mundu athire nacio to ndigitura njera na murori wa konero na maturagu moja igona maye kumenya to ndio slim na ki ketin wa kinya riu karogano haria kaingirire gakwa ri no ndiamenya service ndiamenyaga riu ku register company ni sawa na ngiruta yaga muno surroundings tena moja buruburu you know wathiruka eni kundu guothe na ngikiona I was settled ni hokiri mutumia umwe hau na ngari mutumia ni mukuru muno no ti gukura she was around 67 65 years hau ni horogano na korabe akiona hau na kiuria mwene office no I kihewera kule nyumba yake and I should mention that house ni H mmoja wanu uko na alphabet H number 70 right mwana nyumba yo no ni late and I thank God to have mwanaka wake etagwo Njoroge she my friend even now my nyumba yo na my career mwanaka wake ni male mundu very humble my kihewera were nyumba iriku githe kube male metone no ndo amuthuri wale ku muthuri ucio ri wakedi tukadikana argument nake I remember hede oginya na githi twathina tukadikana tukanywa na hara Ben Lewis tukathi nona Ben Lewis tukanywa white cup nake tukadikana agreement nake that my past na kwa jikije murori wako that was my past basi ndahonokire le mundu ucio ni ajirire wega mura tu you know ya menyira nyumbiro ni aheo tenant I mean that agent so he befriended me so much like net ya murata wa hakuhi muno like you could go everywhere do you think what I food because I even hate pubs so do munyo mundathire kumwitia tukathe story short ni ndatumiria andu akwa ana thiru wa ciringi either 50 to 70 dirikanaga 50,000 to 70,000 uno ndakorire ndatumana nigetha athi etio rent airia andu akwa tirirana kekwa kana na katatu na muiretu umwe na twagithiana ukorwa nyumba kuna gutwara mundu akona you know yeah gutuika he kira ikimwoke literally I know that was my end. What do you mean? Yeah that man kesi yakwa it was drika na yakwa kwa like that keda that 11 hau there about no menye dema ameri ni thi ndagithire na ndikiona ehe to mundu murata wakwa ri kanyama turiaga nake haria hanoru ya kahutirwa kaigirira ngoka tukanywa white cup imwe uguo kiki na ndijaki gatheria bland that's by then ndio gisemaga tha ici you know what happened by hindi yo anaka mai kijira gigithi
It is well. Well, I don't know. Ni remember Kate. Ni au ni makaga muno. That was my end of guthoma kiria guthoma blocks. I mean, like guthoma kindu kiandikana. What happened? Haya. Dathomaga meters cia thitima and everything. Riu ndaiguire kindu kiahiuka haho ona haho so yeah suma ena suma riu ingona thakame yaruga fairine yakwa so like riu ngirigwo ngona thakame yaruga hau ngirigwo atiriri ai hagwathi atia thakame mwana ku ni ndiguigua tondu it was no ngirigwo kindu na hinya ri mundu aiguaga thakame yaruga fairine ya ndandikaga actually ndaihuragia mai na thitima bill na mai na thitima thakame yaruga ni ndiatindaniri within 2 minutes yabe kuona nduma ithio nyonete nduma ngigwa so as I was telling you that was my last time to read text and kindu kiandikitwo na moko I mean either in computer yeah so it was not easy ndagathire thibitari Kenyatta I want to thank my sister ula munini tawolea ndagia okay kende mugweta tondu mane anyitirire muno korwo mmoja don home ndagia gas ya carry gas na nanyitirire muno na nikio Ngai amurathimete nginya were gas ya carry gas no nanyitirire muno mena muthuru wake na hindi ona ndakire uri akihana tha ici so ni maiguire tha muno kinja makirwa nginya thibitari Kenyatta ndindo ndiiguaga so ritori dai new dikona rege no ndaikaria maybe a month uguo ndirikanaga no athari mweri mugima inakoma naki inakoma nao yeah no ndremenya no ria ndokerire ri ndakorire u ndina riri ndina bandage uthie ndo operations naki sino that operation gikimaki muno nona riu uhingitwo na nyamu uguo na baba uguo ndo ratu ni kuhingurwo yeah okay ndio kima thibitari no tuge hindi akuriricwo mama yo vinyoka kwa muthenya na akirode ni gukasa no riu uniji harane mundu igera kuhera muno na akoda ngirikana na one of the dikane nurses kanu na ni harasire muno de ku thibitari todo kuma from the itadagia kiria kia wodi ginya kuruguta ko dakuru so they did ni harasire muno keje ukena kugitu giki I don't even see and I hope Kenyatta nege sejirie na mundu ana himire uguo ri gwiciria mu andu acio mohagirai gitoro dakuru no ndakorire mundu mwega muno mutumia yamanyire ritwa yake otora juga nejuririe murata waku hakuinu ndakimwirire horo akuria gicagi gwitu no mugiteithia riu riku no gwa tukirikia kuma hau no ndo ndina huria kirekererio na ngihoro nyamo yako ngimori kaitarakiona ndekehora bandage ngikiro huria ngiharurukio thi yone ngari ya my cousin murata wakwa muno nginya muthi Ngai akurathima harä ithe wato ni to ni angubire na kirora nginya muci and my wife na Lea riu ndathire mundu ndaciragia ati no murata wakwa muno gicagi-ini ri ona tiga ucio nginya arata Lea twaria tukanyua nao Kate arata magucomokaga nona tha ici uguo ureka tha ici na Ngai aguteithie muno arata ndakoragwo nao oya Ngai ndukanone thina marekagia mundu ka ta cuma hiu I know ucio wana le thina no kuri mathina makirite mangi na kwiragwo mathina mathiana ki na marungu no ni ndona maitho mundu ena namba yakwa ya thimu kiki Ngai ni agiteithirie ikiinuka ndu ndagitari makwira ni uguo ndukona ringi it's like oh sorry yeah that was ndaugire ebu
Moria, are you crazy? Who only got to marry you a bully? My daughter. She was only 6 months. I am married her too. Now she's in Form 3. She's doing very well, by the way. Very beautiful girl. Rudali what really? Mwana huyu. Na niko ni the first born wako. Alafu tumia kwa she was very new. Niko dakika ni 207. 25 Ona hitu courtship na kile mwana na married her too. Rudali go alafu. Dira kiyo na rudi fair surely. Na niko ni ndathi theka. Taruni okay I passed dika. Gino kai. Da korado ana mahoyaga na tumeke fe uguo yi. Ya. Madia matiga kit gayanyo na iguru ni dama khere ginya siriji kana eni kumhotherai murutara na kine thenya muno na theka street blind people uri gaiwona hane yo suari na mwana wako arafu ugi kino kagira nisa so uri tori horo August ekito mweri wa kenda huda guthu tiakari horo mweri 10 na kugithira uri December ya kigira kit how no what you are December ya 2007 kuna karasi si duro na kei ona hii unaona dikara na Nairobi kama kau gino kegishai uno kegishai na tikuigana kit tara mara nao kahorera mundu aya ni man drona bas kainya thimu ototia hau na hau akari kalia nawe yenye tamane ya gari gino kana yo kara ka musi ru ke kwire mama December ni aikinya ura ikinya magana mere ugugu nona wakinogana ni kwanja mama konfirm mama ndikona legi ginya mu the kit what no ru nona I think god majetha kana ni ri ndima declineaga okay ni monaga ni enologica no but ona ngiri ona mazoro kwa ginya kujarithia so aino kamuciri my mother ni muhoi muno na mutumia wakwa reke ngwira etagwo Joyce Nyambura just on ranyona toma ni ukunyona ma video no ngai atoya kurathimete pio ana nyina wa ciana ciakwa ithatu na nguciara ingi tukugia twana tungi nake tondu ginya ndarekithie ma amen ona uria ginya mumona nake no anyitho mihango hana hale Joyce no akiguo kiharithi harithi nigetha wa twana twa hasura asphalt Linda mama anyway so talk about Linda mama so now I nyina watona toka statu Francis na Victor na Sheila kajuga na wega kenya ndathimite na ciana icio riu mutumia kwa ndakindeire no gutuna kana kamwe kena 6 months wa my wife ni professional wa salon na guciria ndakanire muno tondu mandandekiri wow twikirikia nona akigira kanitha aicoka muciru kaibia twifaro wata ku mucini twakiria twariri twakwa njuiri ndwi salon no agithi riu namenya akigira kanitha fiuri riu hau no ndenda kwininira tondu mutumia kwa ndara maisha madara fati wikara ona mwana na athi salon ni imagine atiri no athi na maudu I mean ona athuri agina ku nake no nduretikia you are not denial you are still in denial yes very big now no mutumia wa Daithiri etagwo Rose Mata ni gucia no anijirorere mutumia murata kwa muno Rose Mata ina disability ana wathe wa polio somehow akijuria ndamutagira wa nyumba akijuria Martin kare kibe zikara utai wa dumira wale hora muri like October November mura ni narutiro maitho kijuria what muri narutiro maitho ribazi ya kwasia I don't know kejira okai my late father ndimwendete muno wafaito huru kiohoro akidora ginya kugo mutumia ucio nyona arithire amenya ndamurutagira arithire muno ona tibe ciare kido ngiri 70 ciake ndimenya kwa ciathire kada citigite nyumba ndimenyaga kana thibitari ciarehire no ni uyu mutumia ucio akideithia muno na njira imwe nene muno akihe marua maguthi kundu gugwitwo Westlands kwa people with disability na kuna akideithia muno ngiona mutumia etagwo Phoebe na ku Western akideithia na kinyandikira marua maguthie thukuru direct Machakos technical for the blind tukariga no turacira na mundu uria ndathitangire umenye yekunyitwo ru eterera ru no na ndagithie thukuru haya ru hane ohoro riu
itanacoka hau ri itambite guthii thukuru ndageri kwiraga maita matatu 3 times community use no riu kitanjira niwe ndui na maitho muno mwana 6 months no kagicagi ni ramenyerete kwirutira mawira maku ai beca nyingi ukona in like riu igerie kwira rita rĩa mbere gwa kiundu kianjariria Martin tia wiko gureka tondu ikiundu ugu na guess you it was on Wednesday na my mother guci amenyire ngihana story na my wife Diana rukana ruri my wife mari CWA like on Wednesday ona udagaragia ria matariku committee side ko ya mbere giro Martin tia wiko gureka tondu ngukoni urekaga oguo tu second day ngari kwita ngionasa oguo tu nagari wikira kirero meri yakiona ceiling roofing ya ceiling ona nyumba ru tikire advance ali riu ni gura gitumana hero ugo motorbike cia korota cia uma ni 127 motorbike ni heri cia korota cia uma ru gitumana dawa yetagwo ya Firadan ndawa ko ya blues somehow uda tulia kunywa ru that was the end I mean that was the career that was my new dawn tame kira girathi ne teno ona girathi teno ngikira mai tondu ndake habataga nyumba ande nyike in afternoon dame kira haru meko makaina inda ni ndu niki girathi ne agwathi ezo kwa gihurithania thingiro no ngire kihoro cio haya ngirigo kanga yurenda ate riu nho ngoda kwira kire gatumire ru thima chakos nikana connect uri kiria kuma hau riu ni gatha ngo ni hararu uhoro okire kwagirira kana kugacira no ndeetikira my father ni adora Westlands riu ri weetikira wale munigo wageria gukua ale muri niguo weetikira wathi Machakos nditikirite asa kit ndiretikira deda kama komenya ngayenda kunjira atio maita matatu consistently riu no guo kaye gukira kathira mutumia ucio Phoebe riu hau nima andi ndiretikira gigitora Machakos na ngiona marua na kiriha mutumia ucio umundu mandathire gukora Machakos unani riu ndakiona tondu hai ni mandakirihirwo thukuru na ndirona so au guthi kugure nginya kuheo irio uguo no gutwarwo kioro riu ona ni ndirona rehabilitation kupampo riu ndukire na maitho ki atariuka ni kamundu ka boys wewe ndakorire gwati kau kitu ndakorire kwaja ingira kuu ndakikembukire wega muno kuu kionio nyumba riu kuu ni uguo wethera po kai create la po mundu gutwara kioro na ni kweka muno that's a very good already to ndware makiria ma 50 kuma hedio through my foundation to kumateithĩrĩria na CDF na kuria kungi ruke thina wale atiriri nona ni gwa tuka hwaini ni ukite ndithe nyama nguriro mai fatha na ki ni rucine kiroko kit we guthii kioro rucine kioro kirima du kai kwanya gimakatiri ati no makothi mbere ni getha gatia kugithukitio rwa kirangi ni kundu kugeni so gaina ndeithire ni wega kaigua ni gukuona ngani kuo kuru makiria that it was hell for me by then no that is ni kwega but they were training you the hard way yes that's why you find ni kirona hano by the way yeah that's ndare ku to ni ndore tena maiga nona cioro cikoro ku thina wa dormitory ino ikoro kiari 50 meters and kiaja from the dormitory anyway riu ni life ya sejirie haya githi menyerete riu ndugi ni wa ndiritie piu dikari na maithano macio matikariganira ni kurikana atiriri ndikandika na moko ni kuhutia ndehutagia kit I screamed no mundu mekiuga the following day no agitigwo ni andu no athie mwalimu wako na njokerie mwalimu wetagwo Catherine goku na Lucy Gathai ndakweta manyo ni kuhutia no imagine okay this I read braille completely ta mundu tarwa tarwa ona rege ona ukionye kwandika ni kara kuhutia kathesa kadote so it was nasty anyway by thank God the story started there na gimenyera ku I was hardened no the life was hardened na gione kwega rukitiro ndorani watumira ru ningi na kihake no na tuka transform but by the way gigiria braille na hinya muno braille immense number 1 computer girike number 1 no gebe go study maundu ku tondu ni go de mundu akwenda kumenya muno like go study maundu giona twa hinga thukuru every time a certain
percentage ya ta 30 matirenda kuinuka ngimuria niki kujau twathi tukore mutumia kwa mutumia ni orire ndire ciari na ndina maitho ici thukuru ni njega muno I mean government ni njega muno ya manyitagirira muno ona ndainuka ri so I started now you can gihonaga kid gihonaga tukonyo guthina white kinteno thank God for this and ukire wathire na tiriri gikorwo ni ndamenyera no ngiona atiri riu andu aya mari ni hogoda okay twana uri kiuria ngetha twana ka foundation ini ri gucia no njuri kiuria kuma hau andu no arikia thukuru yeah waikalia thukuru miaka igana ti miaka oni ya berto ni ikoragwo tuge 2 years kuma hau ri grifao thika school for the blind kuno ngikara 2 years kuma hau ri tugoda gicio ha kurigisa the foundation to ndona andu aya mena mathina maingi piu mama reke gwire ma tondu ngai ni tondu mani ukumera ma from 2010 ndugora tugiruta wira ucio na ngigithoma wega nu I'm okay wow yeah riu ri turaria uhoro wa forgiveness yes haya ru mundu ni akuerwa ikinya very good haya hani ate guguthie haya riu to turagicira ndi thukuru ni hogo ndatuke ndakihakana na ino ni kuhakana hakanire ohirwo meri 3 kana arute ngiri fine remember the judgment no get that more na murali wa get a judgment what can comment please what comment na wete judgment ndakwira judgment yo no gunegera kit na mumione ahero 6 months of 30,000 of course ni arutire wow na moitho makone morire na hindi yo ndiyothire guteng'ania na kit to no iguo nake na ni ndathoma you see so for you it was not a fair judgment hapana it was very unfair it was in Makandara court number 3 yeah the judgment is there na onogeda it is there ndinayo so no waga kuheo fair judgment maitho maku ni mora mundu ni athie nario na maitho make na hiki kindu kiria kinene aruta ni ngiri 30 kana gukwihe mweri 6 toguo na ndohiro by the way ndohiro ko ni bia arutire how did you take that it took me a lot time ni antikire muno tondu ndorigwe kai kai gai nake eraga ni kathirikani ni ko hanate surely aja gona grievous harm iteju gitoro assault iteju gitoro eka ugote kwenda so and that was that the judgment is there orogimena kid just ask for it no we mwenyewe ni ari akwetha no ru no me ru digimenya tondu yake muona no gitonda githie igoti-ini ri during the proceedings ri no na ru no menya na kitu kihadu okay tigana mundu my sisters era makinyitagira na my father ni akumona hiukite ri tutokirikia no guthie ni uguo so ona ndari agwetha nginya mundu how many years are we talking about talking about from 2008 I mean 2007 okay arutire moitho 2007 mweri kenda mweri wa kenda 2007 so we are talking about how many years 16 years 16 years right ni gudira kire kumuhera yeah no kumuhera no kuona tirire uri wabere diturona na kiroda ngoro no ndona YouTube ino yaku channel ino yaku ri andu ingi mari maundu maingi mundu ekirwo kana neka kana eku no ni ndire tori hora forgiveness na riu na kuhera undu rucio no kabi wiko ndungi na nigetha ngai yakora thimero ndungi tondu ungiohera uyu nona ugu hana kiti indo kwa office gwakwa naona yeah okay rosi no ruto mundu utareka inu utanatha ugoro but let's be realistic yes how did it happen todo orocio ni tumuritu muno ngoro-ini ya mundu and most of the times ni tugaga ni twahota kuohera mundu you are able to move on mundu ni agwikirio na todo na nie ri there still some people ungeigua mundu uyu ona ngoro no ndimuohere dara deserve gukoro ngimuohera how did it happen how are you able to release and to forgive? That's a hard question. No kajoki nini way to riu wa bere ni urarutaga na wega kadi my Facebook account mundu one dutaga na OPWD Foundation no ne nyonaga riri dahe mundu ndateithia mundu na kira ndamuteithia nakio through adu so I thought it was alikiria yani yale njira I was a bridge riu kurigana wa gutogiteithia andu aingiri riu gona thiriri githe kumbe na koga yadu wao ne do wao okay after all those years okay. you know Okay. Yeah. So ukona ni gacira ka mwathani yeah it was good yeah so you just decided to take it positively
of course now kuringana karugano kaure atakire kahuthu 16 years so no nginya nore ngai gwikire in the first place no nore ora gwikagira hindi yo koguo nitakuga atiri number 1 mundu uyu ri awikeirio na wikirio na hindi yo mbere yo ri other years ndwekete wikite so ukona kwa ngai and then my mother agwicire mukwali nake maybe she was very supportive to me, you know, na my sisters, all of my sisters. Ukosa kona tiri ono akumuhera i then you are done uturana kroda kugoro so uturana ruo ona kabajoke gwire maundu ta maya haha nigetha no tununa maundu mangi ma rumeno rwa misi ati sister akwa gwikire, you know, brother akwa gwikire tatunyino mugunda ni undu ungi no gure ungi no maitho no gure mangi ndungigura mangi no kona tiri riu program ici ndiria katha ici ri ici cia feeding program na ki no horo akuhera hurichia ta icio ri no korwo kitima I swear gutiri mundu gikona hurichia record ngai no atwite uguo what kinte no iria heaga andu na iria heaga no ko mundu aikaheo it was anticipated to me magerere kuriwe ni kureni as a bridge. Wow, that is so inspirational. Yeah, na ni undu nginya ni mwene wa ndutoka undu kangi when you are able to release forgive by the forgiveness and forgive watigira ngai maundu macio mangi kitu menya kuhera akegoro ni ndo ndamenya njire mwirore yo wakwa forgiveness ona mundu agita karu kanini taru ngini taru I used nita ndarakara muno by the way fara ora karamu ni akovara hapo kaigwa una mara kana macio matoma uthi ka oru waku try to forgive everybody who have by the way hakagona kwa yana wako watikatire mwiritu omweri aicire bathi aikora mutumia mukuru kamurigana na merigo yake na mutumia ucio no gusmaira asmaire mukuru aikare asowe mutumia ucio asmairu ri amuri atiri ogona kono kagenagia muno asmairu akamuria na muritu ucio akaigwa very guilty ari ikare yaku uguo miji ta ewe ari muthaka tawe uri ucio mukuru akamuria atiri muritu ucio netukire guilty muno tondu ai pole ati kotana rakara ni ndo kurigania na mabagi mako menya amurire atiri thabarĩ nĩ tũrathiĩ nĩ hũthũ mũno nĩ ngumĩra haha mbere no ko kumĩra haha mbere no rĩu ndikona rĩngĩ so agismile so life is very short. Yeah, I always try to relate to life. Yeah, kitu wakada kurakarira koino gwaku na ngiona nginya andũ makĩgera na nginya ngero tau ni I swear kũrĩ andũ manjĩraga on record ona mũngĩra kũmenya maendaga mundu ucio ahangwo indo riu hindi yo hindi baru kinyana by then I was 27 ni ngihika ndari na 23 years by 27 no menda kina around kidu 22 there about hena nake to kona wathuri menda ya kugera mundu ucio ngero takana thiringi kana tuhanane you know kimera no I think that was my very first beginning ndirehirie hindi yo tondu kuri andu machanga mkite menda mahothe mamuhange ongira kimera sa don't no forgiveness yako yabije kuma hedeo. Yeah, so that's how people should embrace. Yeah. Wow. That's quite inspiring. Na kuma riu hedeo ngai agikuhe wira wa gukiruta na munene wa kurura andu na munene tatwire atiriri niki riu kuma hau ni weitikira no wahota kurekera nigetha muturira waku uthi na mbere ri where did it now start kana uria wikaga nginya umuthi ru tiakari ru ndokona ru ngambi gucira horo andu aria angi na no wega muno gucira horo mundu uria ungi na kwira love your neighbors, you love yourself. Yes, gina ndina opportunity nyingi muno cia kwata ku register foundation and you that's what I did. Wow, without kiria yikwira ntaki oguo tu kiundu yako kuma na ku register company I mean sorry foundation do this ino yakinyetia andu hau. Also, you have a foundation. A foundation. Foundation ya kuita what ya? It's an organization of people with disability foundation. Muno no athi Facebook ine. Othi type OPWD. OPWD Foundation. Bushia no rolo mere. OPWD Foundation. Let's see. It in our Facebook. Page. Facebook page. Organization of people with disability foundation. Aha. Yeah. Bako network tijaga muno, but it's okay. Nidamiona organization of people with disabilities foundation. Foundation. Yes. Nidamiona ino ina bisha cia wheelchair.
kwina andu mena wheelchair kumahe wow feeding program thia kundu Kiambu by the way thia kundu rally kumahe irio so they'll get them there feeding programs medical camps yeah na mshita gole therapies uguo mwiroreri witu no like page ino ya Organization of People with Disabilities Foundation nitukumekirira haha maybe our producer no hote go zoom I don't know whether nirazumika wega nigetha tumonie but you can always put it down there. Organization of People with Disabilities Foundation OPWD Foundation othie hau o like page yao no ma follow. I can see you're doing a good work na mwathani rathi na mbere na go wow ni ha ni ndona ciana urahe ciana irio na gukena nao na gukena nao ciana irio na disability wow this is so good agi ukimaheaga wheelchairs agi ukimahe wow this is wonderful this is wonderful mwiroreri witu no uthi hau muna wa Facebook o sharie OPWD Organization of People with Disabilities Foundation ni ukumikora hau na no like page yo na no witikirio na kumahurira thimu tondu na namba ya thimu ni ndona irio hau na ungihota na kumsupport no ukihota kumsupport na riu basically ure mwika ni guteithia andu arĩa mena disabilities feeding programs and all that na no yakadimena tiri nona nginya taru horo wa NHIF ni ukoraga mundu ri taru NHIF hindi ciraregetwo muno ni thirikari sometimes twethaga well wishers okorwo ni horo wa therapies icio tugena medical camp icio ri maybe mundu akerutira but we don't do politics na politicians by the way no maliga watirire why don't I call them ni wandu mahuragira muno tukihurira governor no those are politicians I mean as we don't like politicians to do at the end of the day no magutigania matawa-ini so what we do so where do you get your funding no from where just like you ndikio ni kundugira mitutano ya ngano na maguta mutungi umwe why can't I now ngai netigitie andu akekete wow this is so powerful na nima mahena by thodo hau 07 ni kumahe no shugo cio wagweta ri ngai ni kuri andu atigitie andu akete ngai ni atigitie andu ake na ni atigitie andu menatha ni ndano na andu magiteithania ona through channel ino yakwa ni kuri andu muno mateithikite muno ona naigionete channel yaku de okay ona ko ndona ri channel ino yaku na mwiroreri wakwa channel ya Kijijo official mumbe like na mumeshare muko na maundu maingi na no wega tondu ni ajiri no on support na nini we mugwa kamwitio uteithio wa disability mumenye ni ajiritie na mutikaigwe mena thina kumuhe uteithio wakwa uria mungenda atukijira naguo yes wow that is so powerful na nindetikia ati ni tuguthi kunene ona ni ndina foundation ya atumia ndigwa wow I'm now dealing with widows. Taraka gwire twanakiria hau anyway kid mutumia wothe ri na I'm talking this with all due respect with men atumia re aige de now adigwa matigeto ne kwa magiciara ciana cina disability oh my god wacira ciana igira cina wathe mundurume akauga ati and you men inyoro inyue kaya murekere ati gwitu tuticiara ciana ta ici na uje kira research atumia ciwe nao ni ukunjira most of the women mena ciana cina disability na reke je murori wakwa ati tondaigwa wina event wineo ino nyende wethe mundu kumeria andu acio na uje kira research ni atumia ciwe nao ri ni andu ngana mena ciana cina disability umarehe ndimariria atumia acio ndimere all is not lost tondu mwana ngiciarwo hindi ciothe kit atuikaga wa mwana ngiciarwo na wathe atuikaga wa nyina ikano yugo taru maybe tuka mutumia wakwa tuge mwana wena wathe utuikaga muthuri ugaga kwa matiara ciana cinake no I can attest to that I can attest to that andu manerwo ciugo ta icio thie kwanyu nikuo kurwaragwo kwanyu mirimu na mundu cio agagutiga taru he mutumia ungi uratigirwo uguo oguo out of no contest ni mundu rumia geka uguo na mutumia cio nokire gwakwa office it was around 2014 ajira kana kabere agitigwo toru kana na rickets mudurumio cio ni tondu ni wa kundu njui ni gutirage mugwetera haha mutumia rongi ahikirie aciarire ciana igiri citari na moko meri wow
tondu nake Ngai niwe kuriha na gutire mundu ungienda gukorwo gutire mundu thiini wa thii ino ungienda gukorwo ena wathi taru niketi no nyenda ni ndendi gukorwo gutire mundu ona umwe na gikeno kia mutumia o wothe ni hindi ria ngigia mwana mugima nigetha ekenagire na mwana mugima no tondu ni gukuhanikire uguo tutiguta ciana icio na tutingimeheria tumatue ni outcast tondu wa gukorwo ati ni maciarirwo mena wathe kira magiru ni gwika ni kunyitirirwo na guthomithio gutwarwo kuria kwina mathukuru na kuheo irio tondu kwina ndemena thina muingi na kuheo irio na kwaririo nigetha meitikire tondu hindi ya weitikira I think you are good to go ona ginya ciaria cio taru mai mathari imagine I'm the only son na go testify kurewe tondu gucio no ginya mukiona ni omuthi ujire iwire atia o the only son or the maitho I know of course my dad akiri hoto dakiri mugima ta imagine wina mwana muthuru akurege tondu wina mwana wina ki exactly wina wathe ni maundu makao me maritu na mena kieha muno but I really thank God ati ndwaikarire hau winyararite ugite it's not me it's God niwe itikirire ni tondu ni hari na part yaku ya ku play ukiitikira ati nie ndiguikara haha hema-ini ici cia kwinyarara ni gwitikia Ngai na ndetikia Ngai gutiri undu atahota gwika na ni tugutwarana nake and I'm really encouraged ni tondu wa gukorwo ati ni urahota gwikira maundu maku ndakora wina wabici na nginya wheelchairs nyingi muno cia kuheana na ngakena ni Ngai ni tondu wa gwika uguo na tukwira mwiroreri witu ngikorwo wi hau no wende gu support foundation ino nigetha andu aingi makinyirwo go ni wheelchairs makinyirwo ni shita gwatia Watkins na crutches cia guthie ungikorwo wi hau na wina uteithio ungihota kuheana andu aya nigetha ungikorwo wina diapers ni ndona ni kuri ginya amwe andu agima urahe diapers kungikorwo wi hau no hote gukorwo wi support thiini wa foundation ino nigetha tuhote kuhutia mundu ucio ngi amwe by the way they don't even need money Ngai tareke utini hanini nona thaici kuna mirimu imete muno ya cancer andu acio wona andu tauri andu ingi muno meme cia ciari marabatara diapers ni diapers ni taru hena program ndeka tuna murita wa Jeff Koinange ucio ni ukona hau program twikaga etagwo a diaper a day tondu hari andu marabatara tirio tu diapers imwe tu ichange muthenya ucio wake na igwe kiria na ngiona marabatara o kwaririo they have a family that is supportive marabatara o kwaririo tu so na ni diretikia ati maundu mau mothe ni mekwagirira now event cia kuri ni wikagira ku event cia kwa ni postaga na ringiru ona andu ringi muno ri like wina society ya group women taru mona meru taru 25 25 ni gathi meru na thimu iga ugithi Facebook ni ito ya OPWD foundation ni ukona kairitu kara scroll hau I thank God kana hucha na nemo kona gatwarira riu karabatara diapers na karabatara tuirio riu gutwarira mundu hucha mutwara diapers that is 25th of this month yes okay it will be on Sunday na tuna pastor wetako pastor Lydian tuna pastor Ogi wetako pastor Margaret ICK SK ya Meru so yani tureta kuona gaitu so you are don't welcome either mundu ngihota gugutwara mundu ngihota gukuhia uteithio wake mundu ngihota diaper ona wheelchair ta icio tondu no uthio ukore ugutwarire case ino ukore another need case haya by the way nona through hena mekaga ugu makagana accident na ukahona tare muthuri Mombasa etagwo Mike na gucia ino no iginyanga muhe video no Mombasa Mike ni agire na stroke no acokire akindehera wheelchair icio igire okay ahuthagire we mwonire negi Jerusalem akejera ndakurathima na icio tondu wira mwega uraruta amen anyonetio handu hangi kuona koina witkin hau utarahuthira wheelchair crutch icio utarahuthira please ndwari na itho ni ukuheo namba na nigetha mundu no hote gukinyira na nigetha ateithie kana korwo ari uteithio namba citu ni 0725 925 025 cokera na beo ringi 0725 925 025 wow iyo niyo namba ya Martin mwiroreri witu wa Kijiji official ungienda kumukinyira ni ukumukinyira now Martin yes sir give us a parting shot ni kugatiriri forgiveness kuhanira mundu wa wikire uru muno na ndawikire akurutire maitho tani umuhere na subscribe channel no ya Kijiji official yes number 2
Nindi YouTube inspiration ngoragwo nayo. Nĩ wega gwete? Gweta. Okay. Ndĩĩtaga Disability Focus Kenya na Martin. Disability Focus Kenya na Martin. Wow. Like on share. Yes. Tukira maundu maingi muno kuu megia andu mena mawathe na inspiration talk ta ici. No makiria ri. Ngai ni wa gututuria muoyo. Niguo. Yeah. Thank you muno. I'm so happy Martin. Ni tondu wa gukorwo ati no urahota kumiriria mundu despite what you went through. Na kiugo kia Ngai kirauga atiriri nake Ngai nake mundu ndangigerio magerio Ngai ataramenya no atorie. Tondu ni manie ni macio ndingihota. Macio ni marito. Ni marito. No Ngai nake ni kuri nake makwa anjigiriire utangihota. Koguo tuthiaga uguo tugathii uguo turi ithuothe o mundu aga play part yake na ni ndakena muno ni tondu wa gwitikira gutuhe this opportunity tuoka nigetha umiririe mundu wi hau tondu ni kuri na mundu wi hau he or she is not disabled no ni aturite disabled ni gukua murigo wa mundu akaga kumuohera koguo we ni ena disability ya meciria ndikohera kuri ungiura contemplate ndenda kwirihiria mundu tocio tuthie tumunyite tumurage ni undu wa maundu maria njikire na githiri kwiriria nigu andu maugaga andu aya kuri ta mere atiriri methe mutui marehe daipai macoka marehe kahuri ya kamwe ndimoni kuhana ni kuga ate tiguo mwiroreri wa Kijiji Official ni tugucokia ngatho muno ungikorwo wi hau na wina diaper wina hi undu ungienda guteithia Martin nigetha athie foundation ini agatwarire andu aria mena kuunja mena mawathe matiganite ungikorwo wina wheelchair ukorwo wina diaper ciaku ukorwo wina crutches ukorwo wina white canes ungienda kumarathima nacio no umahe kana warie na ukuhitukira namba yo athimu metikira gutuhe ngatho cia mwanya ni guikarania hamwe na ithwe o kuma hindi atwambiriirie video ino o nginya ihinda riri twamirikia na ngacoka ngakuririkania uhoro wa dinner itu ya mweri 11 tugakorwo haria Mambo Hotel tukiruguria CBO itu na ungitikira guka ni tugakena dinner ira cost only 2000 shillings na namba ya kuriha hau kianda kana no waranirie na nie nigetha undu ucio ugicoke ukiagirire Ngai akurathime na gwike wega na nigukena hindi ria tukuona ati no tuthiete tuingihite ta imagine tukinyite riu twe 11 actually I think in the morning I saw let me check it for you. Nigetha hota gucokeria andu aya ngatho wega. Tondu ni andu afata, andu ni andu afata ni manyitiriire na njira nene muno. Na ni andu akirathimo. They have been a blessing to my life. Na ni ndimahoyagira o muthenya ngera Ngai tu etikire kumaririkana na etikire kumeka wega. In fact network ina thina haha no rucini ni ngororete tugutigitie andu 7 tu tukinya andu 10,000. Tukaka ndimahoere. Ni wega ndimahoere. Tutanahoya ndimere ni wega. Just thank you. Thank you andu aria mu subscribe te channel yakwa. We said we are a family na nindetikia ati ni tuguthie kunene. Ngai witu akurathime na agwike wega na we wikarite hau urona muturire to thirire urona ta wi the fio we ni wariganeire gwenda gukwira itikira gukira na iguru nigetha Ngai agutware kuria endaga gutwara ni kuri maundu mamwe moka maka happen makahaniko na menaruo na maithori maingi muno no gagakorwo ni gacira Ngai agutemeire nigetha gutware kuri endaga gugutwara na nigetha coke ukinyaniria destiny yaku na riu ni tukwenda Martin utuhoere nigetha turike video ino na nigetha undu cio ugikorwo wi wa gukiagirira. Yes, thank you mirori wakwa already ngumuhoera urikana hu namba yakwa ni 0725 925 025 PWD Foundation oguo tu na YouTube Disability Focus Kenya na Martin katuhoe mwathani mwega mwena hinya wothe no wega ndu ihinda riri. Yes Lord, ndathima my sister we haha Jehova gutiguria maundu maingi onake mwe hinya wako hanira mwiroreri wakwa marathime mwiroreri wakwa uria wiko we no hoti onakorda kuginyeria hoti ucio onakorda kuginyeria utungata ucio ureke mwathani akinyerie mundu ria yakwi nake na murathima na mwanekanire. Amen. Ndaiga channel no mbere yaku ndaiga foundation ino ya Martin yakwa mbere yaku na ndaiga association ino ya Kate ira mara launch mweri chigana mweri 11 Jehova merathime na mwanekanire. Ndio Yesu Kristo ndahwandetikia.
Amen. Amen. Thank you. Mwiroreri wa Kate Jijo Official, ngatho cia mwanya nĩ gũikarania hamwe na ithuĩ. Ngai akũrathime na areke mũtũrĩre-inĩ waku ũhote gũkorwo no ũhote kuohera mũndũ ũrĩa wakũhĩtĩirie mũno na ũrĩa ũkũhĩtĩirie hanini, no nawe rĩ kũngĩkorwo nĩ kũrĩ ũndũ wĩkĩte, Ngai aroteithia mũndũ ũcio ũngĩ nĩgetha ahote gũkuohera, na twathiĩ ũguo society nĩ gũkorwo ĩ njega na bũrũri nĩ gũkorwo wĩ mwega gũikara. Mwathani akũrathime nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcemania channel-inĩ ĩyo ĩngĩ. Namba ciakwa cia thimũ itirĩ iracenjia nĩ 0722 27 87 42 0722 27 87 42. Ngai wa muoyo mwĩke wega na mũrathime. Na we ta subscribe-ĩte ndũgĩtĩkĩre tu gũ-subscribe na wĩtĩkĩre kũ-like na gũ-share na wĩtĩkĩre tu gũkorwo wĩ part of this great family. God bless you. Nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Kate. Thank you so much, Martin. God bless you.